kulomuzi wawuselapha ngezansi kuhamba intombi yakwamlungwana yayiganile ingoduso yayisidlule emhlabeni umyeni wakhe wayeseze enkosini baba uMantombi uhambile yayisithi ukuthula kancane inkosi yabonakala ibeka indlebe uthayi abasezulwini bathi uMantombi akafika ngezulu wayesethi kulungile ngisawumfuna wayese uyomfuna kodwa kuhleziwe kodwa uthi ngisawumfuna wayesehamba ngomzimba wakhe wesibili wabuya wathi sengimtholile uthi ngihambile kuona wonke amajele ngimfuna uMantombi nasa sihogweni ngifikile khona uthi ngiyakhuphukela entabeni eziphakeme lapho uthi mawushawa umoya wakhona uphenduka isimo semalasi uthi emgedeni kwizona zodwa uthi ngihamba ngifuna uMantombi ethi inkosi bekukhona isimanga basingibelasele sengihlangabeza ngifika noma sengiphuma kule mgede selokhu singinamathela uthi ngase ngiphenduka ngokucunuka ngathi wena nje ungibane intombini zasekuphakameni yayisiqhumuka isikhuluma ngezwi lomuntu yathi mina baba nguMantombi ubanike umuntu ongakwazi ukusibumbela ushembo njalo ngizwe insizwa la ekhaya mase sithukuthele zithi sikwazi ukugcotshela nodoli athi ubaba umfundisi ugcwensa kodwa khona ke uNkulunkulu wabo wake wasiza bani emhlabeni akuzwakali lutho uyazi isimanga nehlazo libehlele mabeshumayela lapha abantu babuya bangene emathempeleni onyazi athi sizwe inkonzo emsakazweni bishunyalo wosubani bani eshi idemoni kodwa labantu abaye kubona besa la okunye kwenzeka ngikhona insizwa mase kudedela isikhathi sokunikela emlazi yayisisondela kumshumayeli yabeka imali cha ngizwe radioweni bekushumayela usibani bani esho le ndoda lapha ePine Town eWaybank akayanga kuyona ukuyifuna ukuthi iphi kodwa ize onyazini lensizwa yazofuna uNkulunkulu esexoxile uxoxa usesihogweni kodwa abantu baxoxele ezulwini ngiyafisa Nkosi ukuthi ngelinye ilanga ungangenzi isilimo uhambe ibanga elide uzutuswe noma uguqile kanti kuguqa umuntu ongesiwa sezulwini iyona ndaba esihlalele nebhlungu ngendlela esimanga njoba ngiguqile nje angazi kwazi ushembe kuphela angazi ke ukuthi umuntu mayigcina sekhuluma umathanda la ukuthi usuke nesibindi esithini nesim kanjani ngoba le ndawo yakuncenga
le ndawo yokuthi uguqe uncengele nje igama lakho ukuthi inkosi ungalisuli wasiyamthatha lesi simaku wasasibeka sifubeni kuyena kwase kuvula kumjiphe hamba echibini lasenhlanza zono wafika umqulisa kokuqala wamqulisa kwesibili uthema umqulisa kwesithathu wavuka sekuyintombi yasebuhleni ivithonakazi intaba epheza uMantombo kwamlungwana Manazaretha ikhinto shemba ngenayo nase sihogweni mayisefikile siyacisha bese zithi ikhulu zesihogo sahanjelwa uThixo singakusiza ngani ngiyithatha le nto ngisho lapha nazwe libovu mawudlula kulomgwaqo ojikela eTafelkop mawuye esabelweni kunemizi yakongcobo kufika insizwa kumshumayeli uNdlovu wasezwelihle Mshumayeli ubaba sekuphela iminyaka yamashumi amathathu adlule emhlabeni kodwa mangilela ngimboni uthi umshumayeli ufike kahle inkosi inyanga yezulu isebuhleni sizohamba ngesabatha uyobikela uNkulunkulu hamba ulunge kanje ufike la bese sithatha indlela sihamba yahamba lensizwe yalunga basebeza la ekhaya uma befika bangena enkonzweni mase kuphela inkonzo abathanda ukunikela beze yayisibabuhele nalensizwa oliye enkosini inyanga yezulu ungalozinde wafika wabeka oshelana ababili 20 cents baba ngicela ukubona ubaba wami ongizalayo sekuphela iminyaka ewu30 selokhu ahamba ngaze ngimbone ebusuku mangilele ethi inkosi kubusisa uzombona uyihlo ngalobo busuku wafika uyise eqathaza ithukuthuku uma efika kayibingelelanga indodana yakhe wathi hawu mntanami bengazi ukuthi umthanda kangaka uyabona lapho kushona khona inhlamvu yelanga la kubovu khona lapha isesihogweni njoba ngila ngiphuma esihogweni nginikwa ushembe imzuzu esihlanu 5 minutes ukuthi ngibonane nawe bese ngiphinda khona sizomthini kunodoli kahulumeni asifunza yena ngoba singenamandla kuyezukuhlwa kodwa makufika siyicelele eManazaretha ukuba ukuhlwa kuphuma eceleni kwethu sisale sombuso wasezulwini